Dit is vandag. It is today. Skryf vandag se datum. Write today's date. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember. Vandag is Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Dit is 'n koue, reënerige, sonskyn, bewolkte,
winderige. Dag. Oefen die volgende. Practice the following. Dit is my regterhand. This is my right hand. Dit is my linkerhand. This is my left hand. Volg die instruksies. Follow the instructions. Sit jou tas aan jou regterkant. Put your bag on your right hand side. Sit jou tas aan jou linkerkant. Put your school bag on your left hand side. Sit jou tas voor jou. Put your bag in front of you.